पोन्ने गोंयचे पंचायत वाठाराचो मास्टर प्लान करचो म्हणून आयतारा ग्रामसभेत लोकांनी मागणी केली। सरपंच प्रकाश आमोणकरान ही मागणी मान्य करून जाणकारांची कमिटी नेमपाचें उतर दिला। जिल्लो पंचायत आनी पंचायत वेंचणुको पक्ष पावड्यार घेवंक ग्रामसभेन विरोध केलो। Our Old Goa village panchayat needs a master plan. This is the most essential thing if we want to live within a disciplined atmosphere. And whose duty is this to make the master plan? It is the duty of local self-government, which is the panchayat. The master plan will have to consider committee who are expert in doing those things. That is second stage. At the first stage, you get concerned. We'll consult the committee and put it to the government. पंचायत वाठारान पार्किंगाची व्यवस्था करची अशी मागणी पंचायत वांगडी विनायक फट्टेन केली। जाल्यार पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यार नाका अशी मागणी हेरांनी केली। पंचायतीक आमी रेजोल्यूशन घेवन धाडलेले की ओल्ड गोवा आमकां बरे व्हडले पार्किंग प्लेसाची गरज आसा 2 आनी आमी थोडे सर्वे नंबरूय मेन्शन केल्ले आनी विच इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड। It is not good for us for Goa to convert the Zilla Panchayat and Panchayat on party basis. Let's be friends. Let's all contest. Whoever wins is our representative. It will give a healthy atmosphere for us. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। ऑल गोवा 2020 क्रिकेट सर्त पणजेचे ऑक्सफोर्ड मरीन जिखले। फायनलीत तांणी मडगांवच्या गोमटेश्वर वॉरियर्साक 57 रनांनी मारले। चिमलाचे अनबिटेबल क्रिकेटर्सांनी कांपालार ही सर्त दवरिल्ली। इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।